nambonani ngangixhaphaza ngani utshotshwa amakhastomani ngakenzela ukuthi bambone abantu mana bakuboni kahle abakuboni uwatshotshelana amakhastomer uyibizelani ngomamkhulu umubi kanje uwatshotshelana amakhastomer uwatshotshelana amakhastomer yalana utshotshwa namhlanje Okay, mina ngizoyixoxa le ndaba noma ningangibuzanga ngoba ngiyabona ukuthi nabaningi abantu abanga-understand. Okay, kulungile-ke umuntu uthenga la thenga khona uma ukuthi kune-conflict why iyiswe kwi-social media lo sisi uyabonakala ukuthi ubenganisabi nje ubenganibhaxa nje i-confidence yakhe nje iyakhombisa ukuthi hayi cha ubenganibhaxa. Okay, ayisezwe siqale lapho nje cha ayisezwe oqala thina siyadayisa lapha ezansi kwathi kune-fault la kwi-building kagesi sahamba sawudayisa emgwaqeni. Okay-ke ngoba la eThekwini uma uzodayisa emgwaqeni kufanele ube nephemithi amaphoyisa asixosha. Okay, okay amaphoyisa-ke ngaleli langa leli lokugcina isagcina athatha zonke iy'mpahla zethu sahamba sayokhokha ifayini ngalapha ngasemsakazweni ngoba ngihamba ngokhokha ngale but impahla ngayithola sengiyithola emakethe khona shuthi isayithi yabe esemakethe la ngayilanda khona impahla and impahla ngayilanda ingasaphelele ingakho-ke sagcina singabuyelanga emgwaqeni. Okay, masingabuyele emgwaqeni usisi avele ehle umakhelwane ehle ney'mpahla zakhe ayohlala khona la kade sidayisela khona. Uma ehlala khona ufike uyachaza-ke ukuthi umamkhulu udayisa izinto kaZimdolo. Hawu siqale-ke sizwe abantu ukuthi hayi bo abantu bayasho uma befika bezibeze la sitolo besho ukuthi hayi ulapha nenzansi usho kanjalo kanti ngenhlahla-ke ividiyo bisiphumile vele ibisho ukuthi yena uvele unenkinga abantu-ke bambona. Okay, enzela ukuthi nibe neclue yokuthi ukhuluma kususwe yini ngoba ngiyabona ukuthi abanye abantu aba-understand. Okay, ulokhu ukuqhubeka izinto-ke njengokuthi nje ngoba isitolo esakhe esiphambili kunesethu bevimba abantu uthola ukuthi umuntu uza la kuthini useyasichazela ukuthi ngibonile ukuthi awekho amabhodi laphayana ngahamba ngawufuna imali yami ahambe umuntu afike athathe imali yakhe abuye uyabo azothenga ngala. Okay, izolo-ke ngani zakwethu one of our employees ubela ephansi untobe edayisa so kwaqhamuka umkhulu abuze-ke unjani mntanami nyaphini usebenzela uZimdolo Ntobe yebo bathi yena ayi khona lento engiyifuna ayidayisayo okuthiwa uyifaka ngaphansi kolimi i-NRM. Okay, yathi uNtobe ayi ngoba i-NRM iwu-860 i-NRM so uNtobe ezansi uphatha izinto lezi njengawo-chlorella water ko-80 randi nogume no-acid flash uyabo lezi zinto nje ey'light esaziyo ukuthi zilight akaze ngathatha iy'mpahla because netafulana lakhe lincanyenyana nje into engaka because amaphoyisa ayalwa laphana enzansi. Angithi manje uNtobe usehlele eduze ngathini uNtobe ubuyele kwi-sport sethu bona nabo bakhona ngoba as uNtobe ebuyele kwi-sport sethu shuthi kwaphoqa ukuthi bamuve-ke. Okay, bakhona khona esiphithipithini khona lapha nenzansi. Okay, uNtobe athi na-ke baba ngisacela ukuthi ungilinde kancane ngizonyuka ngiphezulu ashiye u-Asanda lapha nenzansi ngisayoyilanda i-NRM. Manje ukuthi usisi nawe uyayidayisa i-NRM shuthi ngoba umzwile kumkhulu usisi athumela ingane yakhe ingane ifike ithi kumkhulu sawubona mkhulu uthi umama ngizokubiza nangampela ahambe kumkhulu aye kumama-ke umama afika amnika umkhulu i-NRM bese akhokhe umkhulu ahambe. Uyabuya uNtobe uphethe i-NRM umkhulu akasekho and bekungekho lula u-Asanda ukuthi abuze ukuthi ngani ubani uma wakho biza umkhulu babone ngoba sekwenzeka and u-Asanda ingane bengenawo amandla-ke bengenawo amandla okulwisana nesimo ngaleso sikhathi. Let me show you Asanda was u-Asanda lo ingane le u-Asanda. Okay, Asanda
kube into kanjalo ke eyenza ukuthi umamkhulu acasuke umamkhulu ke waseyacasuka ke yabo wacasuka and sihambe lapha siyokhuluma because ingane ishilo ukuthi mangibuza mina ukuthi kwenzeleni yasho ingane ukuthi yona ibithunywa uma wayo ukuthi akabiza umkhulu ngiyasho mina ukuthi ucorrupta ngisho ingane and besiyokhuluma manje mase nisitshela ukuthi ubezoshaya nje uyabonakala nje ukuthi ubezoshaya kasisabi useziningi kakhulu izinto azenzile ke ukuthi seningaze nithi siyamsaba kunomehluko ukufundiseka nokuba isidlova nanokuthi yena she has nothing to lose yena ke and usisi uma ngaseboshwe ngaba yenye into ngale nje ukuthi umsakazi mangasaboshwe kungaba yenye into ngicabanga ukuthi abanye beni bangajabula ukuthi uboshiwe ngicabanga ukuthi naye futhi ngicabanga ukuthi ngoba emprovoke nje wenzela khona ukuthi kube khona into ayenzayo ukuze ezombopha yabo akusiyo lento ukuthi umuntu akathenge la athanda khona no akusinde kanjalo nanokuthi amagama amokuqala ngiqala ukukhuluma naye ukuthi kufanele ngabe siyasebenzisana not ukuthi kube nomona not kube nezinto ezenziwayo engama scheme ukuthi akufanele ngabe kwenzeka kanjalo yabo inkulumo yami nje ngathi siqala ukukhuluma iqale kanjalo kodwa ke futhi bekufanele ukuthi ngicontrol isimo ngoba bengingafanele kube ngathi sibe siyomhlasela ngoba i-wrong lento ayenzayo nje i-wrong futhi ukuthi uletha ku-social media lokho kusho ukuthi abantu aba-understand ukuthi u-social media iwona osebenzayo ngoba ku-advertise-wa kuwona nje iwona futhi okwazi ukukhombisa ukuthi into imingasahambi kahle ayihambi kahle kanje not ukuthi ngoba idrama ngoba nisho nje kodwa ke futhi ke vele umuntu kulula ukuthi aphawule into engakabhekani nayo umuntu uma into nje ingabhekene naye kulula ukuthi ayiphawule ngendlela yena abona ngayo kodwa ke kunjalo nje shuthi ke uMamhlongo ke ukukhulise zona indlavini njengoba nisho nje kodwa mina uMamhlongo engimaziyo uyayimela into yakhe and sesiside isikhathi side kakhulu izathu sokukhuluma ukuthi besibona ngathi ubone ngathi siyamsaba kanti cha asimsabi siyamangala nje ukuthi ukhuliswe kanjani. Sanibonani guys, igama lami mina nguNombuso uZithu. Njengoba nguNombuso nje guys ngiyatrenda namhlanje. Yazi ngihlekiswa yini? Ngihlekiswa ukuthi izinto ayisho usisi ziphambene nami. Usisi uqale wenza ivideo kokuqala wathi mina ngiyachatha. Guys mina nginixoxele ukudayisa ngama products ngiqale ngo2013 udayisa ama products from uWestwork ngisayi agent udayisa ama products. Kwaze kwaba ukuthi ngiyadevelopa ngo2018 sengiba nebranch yami neoffice lami sengiyakhula ngokomsebenzi ngayongena ecommercial ngo2018 ngicela ukhanyisele guys ngayongena ecommercial ngo2018 ngisebenza khona nginama client mina azaphi azothenga le product sami every time mina mekhona icompany ekhona etrendayo like nje ama company ngidayisa wonke ama products akhona ama herbal mekhona icompany ekhona efikayo ngiyangena kuyona ngijoyini ngidayisa njenga wonke umuntu ngidayise ngifake products nje trendayo ngaleso sikhathi ngiyathenga ngidayise ngijoyini kuyona okungimangazayo ke kube sekufika usisi ngokusisi lo uthi ngithatha ama client akhe wathi mina ngithatha ama client akhe usisi angazi methi ngithatha ama client akhe ngiwathatha ngangqondoni nokuthi ngizenza yena mina yonke leminyaka ngidayisa from 2013 yena ufike ngo2004 yila manje ngiqala ukuyibiza ngaye mina angisayena uNombuso mina hamba check uFacebook wami uyobona ukuthi i products ngiqale nini ukuyidayisa
uyobona ukuthi ngiqale nini ukuba kuma products yena ufike nini mina ngadayisa ama products yena ngakamazi ukumazi kodwa namhlanje ngithatha ama client akhe yini wrong iclient imeli ngena kuyena liphinde libuye iclient izothenga kumina ngoba phela into esusa umsindi leyo ukuthi iclient lingenile lathenga kuyena lokho akudayisayo laphuma iclient lathi kwenziwani ngala lathenga iclient mase behamba ama clients ngithi mina phelezela ngana ama client ngoba ilift iyahlupha wabuye wazongilwisa kwangene officeini lami wathi mina ngithatha ama client akhe mina ngingane le iphelezela ama client ngeke ngaliphelezela phela iclient lakho silithengile yini wrong lapho uma sidayisa amazambane sonke emarket angithi uyayichoosela ukuthi ufuna ukuthenga ngemali yakho lothi yena mina ngithatha ama client akhe ngoba phela ama offices ayalandelana uma umuntu ushuthi uma uphuma kwathenga uze yabona nje umona wakho uhlele ngisho nawo ukufihla shami client ifike la ngena lathenga uyena laphuma lazothenga kumina sema sekuthenga kumina lathi client latshela elinye liphuma khona lathi ungawudluli njalo lo mnyango siyasizakala lana ilabuye usiswazongena uthi awusisengenile lapho wakhishwa uyena wathi nje ungathengi la sisi bazokuthakatha kwathiwa ngizoyibhoshela ngizoyichamela ngizozenzela yonke into ngathi hayi sisi mina ngeke ungenzeli lutho bandla shame sorry angeke nje mina uzungenzeli lutho kodwa nje indaba sibangani sibanga iflow angifica kuyona ngisebenza anginankinga mina nginankinga nokuthi udayisa ama products engadayisa wonke umuntu unelungelo lokuthi adayise yonke into afuna ukuyidayisa into eyinkinga usisi awuhlula uaccept challenge ukuthi sonke siyadayisa imedication iclient ithenga la kuthanda khona why yena ethi mina ngiyibiza ngaye mina ngqo mina obviously lokathi inhlobo mina ngiyayithanda ngifaka iqox mengimsebenzini because ngiyayimisela waye kuphi yena ngithenga imoto mina ngiyibiza ngaye waye kuphi mina ngithenga umuzi ngiyibiza ngaye mina namhlanje yena ufike ngo2014 ufike yena ngo2006 yena izinto esengiachievile mina emsebenzini wami ube kuphi yena sonke lesikhathi from 2013 from now uma ukuthi mina ngiyibiza ngaye anginalo igama lami mina ukuthi angikuthanda ukukhuluma nasekuqaleni wayenza lento le ngamshaya ngestrategy ngahamba ngaya ku management ngafika imanagement ngayitshela ngathi lo sisi uwenze kanje ngicela ningikhiphele isinqumo abiza ama bodyguard ukuthi awazofuna imali client methenge ngale after ama bodyguard awazofuna imali utoxic nje izinto azenzayo but ukuthi ngoba abantu angeke baze bambone abamazi izinto azenzayo uhlezi ebullisha phila impilo yokubullisha yena fanele akubullisha fanele kugcine yena fanele kuzwakale yena njengamanje nje benza lento ayenzayo ushawa isikhathi sasilamula management yathi management unenkinga ke naye kulungile asikubhekeleni iflow uphumeke ku flow yakho umyeki wathi uzophuma ngoJanuary 2026 into emcikayo ke njengamanje ukuthi vele fanele isikhathi sambili ushayele u2026 inyanga yodesela ingakho ke uzama ngayo yonke indlela uyangithreatenisha angitshela ukuthi ngizoyibhoshela ngizoyichamela why you say ukuthi ungatshela umuntu ukuthi uzoyibhoshela uzoyichamelelele ngamtshela ngeke ngize ngiyibhoshele mina mhlawumbe ujwala ubabhoshisa mina ngeke ngibhoshisa sisi ngeke nje mina uzongibhoshisa ngeke ngisatshiso wena mina umsebenzi kade ngawuqala ngaqala from ngi-agent from 2013 ngidayisa products angikaze ngisebenze mina umsebenzi ngidayisa products ikhampani efikayo ngiyangena kuyona ngijoyini wathi kwakhuluma ku-social media wathi ngiyachatha angichathi mina ngikaze ngichatha nginomshini wokuskena nomshini wokudetoxa wey'nyawo nelokhuzane nelento ngenza ne-massage therapy into engiyenzayo kodwa yena wathi mina ngiyachatha ku-social media ngathula futhi nalapho ngamshaya le-strategy ngayo kwi-management ngafike ngayitshela lo sisiwenza nje kanje lo sisiwenza nje iy'ngane zami ey'thuku ibiza ngey'mphungulu ukuthi ithatha ama-client akhe how come kanti siyosebenza kanjani uma ngabe kunjeni yasi-management no yasithatha futhi isinqumo kunencwadi esholo ukuthi cela mengabe ehluleka ukusebenzisana nami 12 akaphume aye kwenye floor noma bheka ukuthi ubhekaphi ngoba nami sengikhathele ukade ngicukuluza abantu ngiyathula khona ngithula khona kunje namhlanje uze wazongqopholota eofisiki into emdinile udinile ukuthi iclient ingene lathenga kuyena laphuma lathenga kumina laphinde latshela amanye lathi hayibo ziright izinto zangala njobe ethi mina ngilandela yena kwi-product yazi mina kuyanginqangaza ngoba mina yena ngimbone manje mhlawumbe la egroupini epost ukuthi usejoyinile kaSweetgard mina kade ngangena from 2013 usisi wami mina kaSweetgard wayidayisa evele ne-office la e-workshop waze wahamba usisi wami ayogana ubhuti lo kade engenile lo simpanga uthi nokuthi uphume egcwele uplastic ukuthi eqhubeka ama-products kuyena ethenga inkunzi angazi nani nerabha abantwana
wangena efutheleka lo bhuti lo wasenkandla kaZuma wangena efutheleka umuntu uthe efutheleke ethi nje ngithatha ama client akhe mina ufuna ngitrende ufuna ukubona kahle ivideo ngizenzana ngiyibiza ngayo angaze ngiyibize ngayo mina ngunombuso ungene page lami ungicheck ayikho nje into ebiza ngayo usisi wayijwayela yena ela kanti mina nginankinga naye mina ngishaya ispan sami mina ngenza umsebenzi wami mina yena ukuthi yena uwenze njani angihlangani naye mina futhi angithandi mina ukukhuluma nje namhlanje ngoba ngicike ukuthi ungivideoizile ungicikile unginyanyisile futhi lokho ngisazothatha ama first step phambili. Thank you.